Satana leswi a endlaka so i nyika munhu vutivi. Vutivi lebyi a n'wi nyikaka byona i vutivi bya ku n'wi dlaya. Kambe loko a n'wi nyika vutivi lebyi i ta ingi u tela ku ta n'wi hanyisa. U ri yimani ku nyika vutivi u ta endla leswi na leswi na leswi na leswi. That's why eka nkarhi loyi hanyaka wo i nkarhi wa vutivi swinene. Vana lavatsongo va tshama karhi va khomelele tifoni va hundzuka swidudwana swa technology. Foni leyi le ku va dlayeni vana lava. Va hundzuka vana va stubborn, a va lavi xikwembu, va lava foni. Va lava ku tshama karhi va khomelele foni. A swi nge olovi ku va vana lava va generation leyi va nghena tilweni. Swi lava mutswari a tiyisa voko swinene, mutswari wa ku nama wa ku relaxa i ta hlamula mahlweni ka xikwembu hi siku ra makumu. Van'wani vatswari va ta famba va ta sala hi rapture hi ignorance ya ku vo xava tifoni va nyiketela vana. Sweswi va swi endlaka vana hi tifoni swa chavisa. Va vulavula ni madimoni, va vulavula ni ti-fallen angels hi tifoni. Va hleketa ku va vulavula na vana kasi i madimoni hi ti-fallen angels, the enticing spirits. Swin'wana swa ti-fallen angels leswi swi tlhela swi va vulavurisa, swi tihlanganisa na vanhu. Leswi swi nga le ku endlekeni sweswi i ku vanhu va tsakisiwa hi mhaka ya vutivi lebyi nga koho bya tithekinoloji. Ene hi nga swi kota ku va hi swi tirhisa ku chumela vhakeli, hambi swi ri tani a swi olovi. Swin'wana swi tikomaka ko va blessing ya xikwembu kasi i Satana u kopele thekinoloji leyi nga le tilweni. U le ku yi implementeni haleni misaveni. Swilo leswi mi swi vonaka swa tithekinoloji hinkwaswo a swi endla ni madoroba lawa nga koho misaveni swi i copy ya madoroba lawa nga le tilweni. That's why lava nga valoyi va nghenaka ka madoroba lawa ya nga le ka extraterrestrial world, va nghena hi le lwandle, van'wana va ya mimfukeni. Madoroba lawa nga le hi le tiheleni ndhawu liya. A ni sunguli ku chumela mhaka leyi. Xilovelo xa Satana tihele leswi ti nga xiswo ti na ti-dimension, ti na ti-level na to tihele pele ku fana le tilweni. Ku fana na xikwembu xi tshamaka ka dimension 7 kumbe 7th heaven. Kwala ku nga na xilovelo xa xikwembu ka 7th heaven, and then mara ku na 1st heaven hi famba hi za hi ya ka 7th heaven. Na le ka Satana ku the way mfumo wa Satana i tihele hinkwawo ka wona. A hinkwako tiheleni ku nga na ndzilo. Ku na dimension laha ku nga na madoroba, civilization ya Satana leyi a nga yi tumbuluxa loko va loyi va joyina vuloyi va huma la mirini la va famba va fika va nghena hi le lwandle, va nghena hi milomu ya tinyoka, va tikuma va ri ka madoroba le ku ngheniwa hi mabakwa. Nga ku na 7 wa mabakwa loko ni nga heli, ku ngheniwa hi mabakwa va ya ka madoroba ya Satana ya le ximoyeni. Mi nga famba ximoyeni kumbe mi ri milorhweni mi ya nghenisiwa leyi ku nga na civilization ya Satana, ku nga na swivumbiwa swa ti-hybrid. Loko va ri karhi va nyika vumbhoni, va vulavuletela vumbhoni, loko va famba va ya leyi, Satana wa swi kota ni ku va xisa va loyi lava. A ku loko mi famba mi ta tala a ni va humeka body va ya leyi, van'wana a nga va kombi. Satana u nyikiwe na access ya ku vona the lake of fire. Ku na un'wanyana va nge Erika Musika loyi a ri sosara, a ri noyi, a nga fambisiwa hi Satana a fika nkomba the lake of fire. A ku hi ta helela kwala ka the lake of fire. Loko va vona ku ri semanje Erika Musika u lava ku hundzuka mihleketeni ya yena, a n'wi twa hi mihleketo kwale tikweni ra ximoya. Va ri madimoni ya n'wi panixe ngopfu, va n'wi be ngopfu ku va a ve ni mihleketo ya ku hi mhaka ku siku rin'wana a va ri mithinini va ri ni varhangeri va Afrika lava rhangelaka tiko ra Afrika ni un'wana wa murhangeri kwala Afrika loyi a lava ku va na United States of Africa. Va ri karhi va pulana ku ri va ta veka mani a va murhangeri wa Afrika. Hikuva va ri varhangeri la u ri yehe n'wini hi nomo ya aku loko ni nga hoxisi ti-president hinkwato misava hinkwayo ti joyine the Skull Society, ku nga level ya le henhla ya vuloyi. Hi laha va fikaka va hlawuriwa koka mfumo wa munyama ku wehe u nga ta va president. Vanhu leswi va ti-elections a hi nchumu leswi, i hlawuriwa le ka vuloyi. Satana u khome mimfumo ya misava hinkwayo, then wo hlawula ku u ta va president, wo ta va governor ya bank, wo ta fambisa tibank, wo ta swilo leswi hinkwaswo i swi khomile Satana.
va meka sure ku ri n'wana wa Xikwembu va n'wi tshikilela hi ku Satana u khome mimfumo ya misava. Va ri music, va ri technology, ku na xin'wana xa demoni rin'wanyana va ri vita ku Clio. Va ri tirha hi technology, xi tiva metse ku dlaya demoni xexelexo. Xa matihlo lamakulu so xa xinhlokwana swi na swinhlokwana phela hinkwaswo. Va ri xi tirha hi ti-project ta IT. So swa tifoni leswi swa ti-Facebook hinkwaswo khome hi Clio emfungweni wa munyama. Va ri Clio xi n'wi trainer a khoma ti-project ta IT ta ti-artificial intelligence ku misava ya controliwa njhani hi ti-IT. So leswi va ri va swipulani hinkwaswo va swi hete khale ni mhaka ya ti-coronavirus va ri a ko va test ya ku testa mihleketo ya munhu ku munhu u ta pfumela loko swi ko fika nkarhi wa kona ku va ta n'wi planta ni ti-chips va n'wi hoxa swilo ndzeni ka miri na va ta hoxetela ti-microchips endzeni ka body ya munhu ku munhu va kota ku n'wi controla emisaveni. And vana va Xikwembu hi lava nga ta fika va sungula ku ala hi ku mfumo wa antichrist u ta fikelela kwalaho. Va ri sweswo swi ta eku endlekeni. Va ri vanhu lava va hlangana le mfungweni wa munyama mara va ri Satana u tlhela a va lwisa. Loko mo va mi ri mfungweni wa munyama mi ri noyi mi ri sosana, Satana nga na mhaka lomu mi kha mi lwa hi xin'we va tlha va dlayana. Mi nga voni loko va lwa hi tipolitiki ni va tlha va lwa na va ti-president leti va holova. Loko va ya mithinini va tlha va hlangana ndhawu yin'we ku fika ku debatiwa va ku swi ya hi ku i mani loyi a nga na matimba ku tlula un'wanyana. Va ri leswi va swi endlaka mfumo wa munyama ku na swin'wana va swi vitaka spirit cooking. Spirit cooking va ri va teka ebyongo bya n'wana va dlayetela vana lavatsongo va pretenda ku va endle ti-NGO. Ma ti vona ti-NGO leti va nga va hlayisa vana va ku kala vatswari. Va ri va swi teka va swi holela va khendla hi swona va swi teka va swi faka tinhloko va dya byongo lebyi. Va ri loko va dya byongo lebyi ka spirit cooking swi endla ku matihlo va kota ku pfuleka va vona ni swa mundzuku. Se swi va pfula swi va nyika the sixth sense. Va ri is the more va va ni power. Va ri va fasta. Va ri nkarhi wun'wana va mikisa byongo bya n'wana va faya enhloko leyi ni ngati. Va ri ni mahuma ya dyiwa. Loko va dya mahuma lawa ni ngati ni mitsakamiso va dya. Va ri swi endla ku ri tihlo leri ra vona vunharhu ri pfuleka kumbe the sixth sense. Va kota ku vonetela swilo swa ku tala leswi munhu a ta ka nga swi voni. Va kota ku va ni matimba swinene ya magic. That's why loko mo za mi lorhetela mahuma ku na vuloyi la ndzeni. Va endla swa ti-spirit cooking. Va le ku miringeni i miringo. I valoyi va le ku tiseni ka mimoya. That's why va nghena hi le toilet. Va ri the more u dya thyaka ka mfumo wa vuloyi va ri is the more u va ni matimba ya munyama. Opposite haleni ka Xikwembu the more u va clean is the more u va right. Va ri vanhu va ku tala va dlayiwa ene a swi kumeki hi mhaka ya ku loko va teketela vana lava va swi dlayetetela hi ndlela yeleyo. Va ri Satana u lava ku u fane ripfalo. Loko u nga za u fa ripfalo wo helela u kota ku dlayetela kahle Satana a nga ku teka ku yisa ka level ya le henhla. Se va ri mimfumo heli ti-president tetele ti va ti joyine kokwale ka mfumo wa munyama ku va control. Va ri swakudya leswi ti-restaurant company tihotela leti tishopo teti letikulu leti ku xaviwaka to ti-grocery ti oniwa hi madevele yo xiva. Va tlhela va vula va ku loko munhu swi koteka a fostele ku ri a va na business ya yehe n'wini hi mhaka ya ku va ri swa tika. Satana wu endle ku swi tika hikuva vanhu va ku tala lava va nga khoma mabusiness i vanhu va Satana i ma-satanist. Loko ya wa ya tirhela va ta ku endla ku ri u nga tirheli Xikwembu hi ku tshembeka. Va ta endla swin'wana leswi nga ta ku humesa tintswalo ta Xikwembu ku u tirhela noyi. Ni ti-professor va ri ti tirhela valoyi. Professor va ri va yi tirhela noyi a nga nghenangi ni xikolo. Valoyi va khome swidyondzeki swi va laha hansi ka vona hi mhaka ya vuloyi. The more va dlayetela vanhu that's why va dlayetela vanhu va tlakusiwa va kuma ti-promotion va nyikiwa timiliyoni hi Satana. Hi leswi nga le ku endlekeni eka mfumo wa munyama. Ene va ri loko munhu a nga khongeli hambiloko u lulamile loko u lola ku khongela va ta ku boha va ta ku tekela na rifuwo ra wena.
va rifuwo leri va nga na ro hinkwaro i rifuwo ra vanhu leri xikwembu xi nga nyiketela vanhu la misaveni mara hi mhaka ya ku vanhu a va xi lavi xikwembu that's why va tekeriwe rifuwo leriya rifuwo leri khome hi valoyi loko mi tikuma mi ri ku hluphekeni va ri hakanyinginyingi ku hlupheka ka vanhu a hi ku hlupheka ka ntiyiso i mhaka ya valoyi va nga para loko munhu o khongela a ti nyiketela ku khongeleni a khongela swinene siku na siku ku fana na Daniel va ri valoyi lava va vumbuluka u ri Erika Mukisa loko va ha ri emithinini siku rin'wanyana va ha pulana ku ri va lava ku ta endla United States of Africa va ri ku na kereke yin'wana a yi ri ku khongeleni loko va ri ku khongeleni vanhu lava va kereke va lava khongela swikhongelo swa ti-confessions karhi va ku ya hangalasa etipulani ta Satana hinkwako emfun'weni wa munyama va ri u ta voko rin'wana ra xikwembu ri fika ri va ba va vumbuluka na va Satana va ri ku fika ku onhaka project liya ya United States of Africa leyi a yi endliwa hi varhangeri va Afrika va valoyi kwale emfun'weni wa munyama va ri u ri hi siku leri a nga hlamala hi ku ye u tintsumi loko a ti vona a hleketa ku ri wa ti hlula hi matimba hi ku ye a ri ni madimoni lawa a tirha na woho and then ya ri hansi ka yena u ri tintsumi ti hlonipha ngopfu munhu hambiloko a hume endleleni a ti fiketani ti n'wi ba kumbe a ri noyi kumbe ti n'wi dlaya so mara so hi mhaka ya ku u endliwe hi xivumbeko xa xikwembu u ri tintsumi ti gentle a ti phupurukeli ku bukutela se a hleketa ku to ka ti nga ri na matimba kasi to hlonipha munhu ti nyika munhu chance ya ku a hundzuka la misaveni hambi o va noyi kanjhani u nyikiwa chance ni khensa xikwembu ni twa a vulavula na yehe a vulavula hi mhaka heliya ya ku khongelela ku dlaya valoyi ku a va fe valoyi yini a kwa ni kwa hi mpela wa yi twisisa vhangeli ni n'wi vona ku ri hayi swi ri wa yi twisisa vhangeli ku fika ka laha phela xikwembu loko xi teka munhu xi n'wi ponisa mfun'weni wa munyama xa n'wi teka a fika a mi nyika vumbhoni a nge twisi vhangeli hi siku rin'we a ni van'wani mi ta n'wi vona karhi a nyika vumbhoni karhi n'wana mi languta swin'wana mi nga swi twisisi mi ku hayi a swi vuli ku ri u tiva hinkwaswo ka rito ra xikwembu yo u tiva leyi ene xikwembu xi n'wi kutlurile xin'we humesa hi swona se u ri a ti vutisa ku loko ku ve ku na xikwembu lexi nga na power ye u ri a hleketa ku Satan i na power ya ku tlula xikwembu hi vuyeli swa vurisaka swona a ku loko ku ve ku na power yin'wanyana ya ku whether is a son of God kumbe is God ai ni lava ku ta va hansi ka xo xikwembu xa ku xa kota ku hi vumbuluxa le mithinini na Satana va ri Satana swi twa kwate ngopfu va ri va n'wi be ngopfu a va ri ku biwile va ri va n'wi rhumela mademoni a biwa stereka a biwa vumbuluxiwa va a khonguluxiwa ni le henhla ka ndhawu va ri Satana wa pa Satana hi laha Satana a nga fika a n'wi pfulela a n'wi yisa ka the lake of fire a fika n'wi komba tiva ra ndzilo a ku mena we hi ta helela laha va ri xikomba xi n'wi tumbetele Satana wa yi tiva lake of fire wa swi kota ku nghena a fika yima le tlhelo ka va ri lake of fire ri nga na lwandle ra ndzilo ku na magandlati ya ndzilo i lwandle ra ndzilo va ri ku na swivumbiwa swin'wana nga ku i mahele mara swi hundza mahele hi vukulu swa luma swi hanya hi ndzilo a swi fi laha ndzilweni ku fana na fishi loko yi ri matini yi hanya matini va ri lake of fire va ri nga ku mahele swi na matino swa luma ni ku luma ndzeni ka ndzilo a swi fi so ene a swi twi ku vava va ri ya chavisa magandlati ya ndzilo ntsena lake of fire va ri Satana a fika nkomba ku na lawa ya ku kona mena wefo already wo sukile ka xikwembu hi ta la ndzilweni la siku ra hi ra makumu hi ta ka lake of fire a ku ni yi vona va ri yi chavisa swin'wana swa mihlalo lake of fire va ri ya vonaka va fika va nghena hi le tiheleni va yi vona yi preserviwile for Satan swi fana na New Jerusalem phela yi kotilweni that's why mi twala ka bibele va ri yi huma hi le tilweni a swona loko mi ya tilweni mi nghena hi le dorobeni ra le Paradise is a small city ya Paradise yi level ya le hansi Paradise ku na swikolo vanhu va swi tivi ku tilweni ku na swikolo ku na vanhu lava faka laha misaveni vhangeli va nga yi dyondzisiwangi kahle va ri ku na swikolo le tilweni leyi lava nga ya tilweni va tlhela va vuya Sineka Sodi loko a ya le ni van'wani va ku tala ku na swikolo vana lava faka laha misaveni va ri vana lavatsongo va fika va dyondzisiwa rito ra xikwembu xikolweni phela loko fika tilweni a ku bori ku na mathicara tilweni a mi swi tivi loko mi rhandza ku dyondzisa rito ra xikwembu mi ta dyondzisa vana le tilweni mi ta khoma ti-class ta Sunday school etilweni ku na ti-restaurant mara mi dya mahala mi hakeli etilweni ku na ti-resort n'wino etilweni ku na tindrava etilweni ku na mapurasi a mi swi tivi
tilweni is not boring. The way mpona ku landscape ya misava nya isone tilweni kutani le ku lo saseka ngopfu ni sitarata swa ko i gold ku na ti-farming tilweni ka swekiwa swakudya ka dyiwa tilweni phela a ku na ndlala se lo a ti rivataka hi swilo swa misava u ta luza swa ku saseka swa civilization ya Xikwembu ya le tilweni leyi Sathana a nga yi kopa a endla madoroba hansi ka lwandle ni mpfhukeni. Va ri Sathana loko munhu nkarhi wa yena wa ku hanya u nga se hela a hi nge Xikwembu xi pime ku mi ta hanya 70 years wa swi kota ku mi dlaya mi ri na 60 years a mi teka a mi yisa ka civilization liya ya yena mi fika mi tshama koho for 10 years. Loko mi tshama koho mi nga ha ri na bodi ya laha misaveni a ni yi n'waviwile n'we mi tshama leyi u mi dlela u va a mi tlutrile leswi va nge ku tlutra i abduction. Se loko a mi tlutrile mara loko a mi ri noyi wa yena laha misaveni wa swi kota ku mi endla ku a mi nyika rhenke mpaka level ya le henhla mi pfuna valoyi lava va nga na miri. Loko valoyi va huma mirini va ya le ka civilization ya Sathana va swi tiva ku n'we a mi ri noyi laha misaveni mi file ni mi hanya le ka Sathana. Se Sathana a heta chumela valoyi a ku na n'we loko mi fa mi nga vileli mi ta tshama haleni a ku na tiheleni mi ya ku kona tiheleni. Se vanhu va hleketa ku ri hayi swi ringe yi tiheleni hi ta tala Sathana u hi vekele ndhawu leyi a nga ta hi hlayisa kona. Va ri Sathana wa vula straight a va byela a ku ni le ku lweni na Xikwembu a ni ali ku ri Xikwembu xi ni hlurile mara la ta lwa na xo Xikwembu xa Christianity hi ta xi hlula hi rin'wana ra masiku. Va ri hi mhaka ku va vona Sathana a ri karhi a fumetela tinxakaxaka ni misava ni vanhu va ku tala vo twa nga ku na matimba a ku siku rin'wana ta xi hlula Xikwembu hikunene wo va tumbetela. Ene va ri Sathana ku na season leyi a bolaka a ri karhi a hanya ni timpiko letiya ta ye ta ku saseka ta vu kerubimi ta ye va ri ta bola ti sungula ku nuhwa a twa ku vava tin'waya huma bofu a twa ku vava for a season. Va ri Sathana u na TB va ri loko a khohlola xikhohlo lexi xa chavisa va ri nga ku ba rihati a ni ncumi liya ya matimba a ni i cherubim mi nga ri va ri ku loko yi ba tipiko ku yi ba nga ku tirihati va ri loko a khohlola nga ku i thunder nga ku dumatile ku bum va ri a ba xikhohlola xin'wana ka tekateka va ri wa hlupheka hi xikhohlola Sathana mi nga n'wi naveli. Va ri Sathana loko a yimbelela ku huma music un'wana wa ku sasekisa swin'wana swa mihlolo ngopfu va ri mara loko mo n'wi languta ku huma thyaka na n'wini wa yena loko a sungula ku yimbelela. Va ri Sathana wu ta hi xivumbeko xa ntumi a tlhela a humela ka vanhu hi xivumbeko xa munhu a ri munhu a ri n'wanuna a tlhela a humela hi xivumbeko xa ntiyiso leswi Xikwembu xi nga n'wi endla hi yona xa ntumi wa swi kota ku cinca swivumbeko swa yena hi mhaka yini i kerubini. Va ri ku na lava va yisiwa kona va fika va dyondzisa xikolo xa masalamusi va ri va fika va dyondzisiwa swilo leswi ni vafundhisi lava mavunwa va ri ku na ti-Bible college ta madimoni ku endliwa vafundhisi. U ri loko a ya mithinini wa valoyi a fika a kuma vafundhisi va ku tala va ka TBN va ku duma va chumela kwala ka thelevhixini. U ri vafundhisi lava hambi mhana yena papa yena hi ku a va ri vakreste hi loko a ri noyi va nga swi tivi vatswari va yena. U ri a va rhandza leswaku va nga tlhela va va khensamela va va worshipa va chumela va tikomba va ri vana va Xikwembu. U ri hayi va le mfungweni wa Sathana i ma-satanist va nyikiwa agenda va ri va tlela tibuku emisaveni ta ku deceive vanhu ku vanhu va lova va ya tiheleni. Se vanhu va ku tala va lahlekile hi mhaka ku a va fambi hi bibele first. Hambi loko munhu wo khongela munhu wo fe matihlo ya pfuleka a hi languteni ku famba hi bibele ke. That's why Xikwembu xi vulavule namuxi xi ku byela vana va Israyele ku loko munhu ni n'wi hlawurile ku a va mulorhi wa milorho kumbe muprofeta mehe n'wini hosi Xikwembu ni ta ti tivisa eka yena. Loko ko tshuka ku va na munhu a profeta mhaka kumbe a ku vone norho swi endleka kutani a vulavula timhaka n'wi yingiseni na ndlela wa mehe n'wi chaveni. Nakambe loko ta munhu a ku i muprofeta a vulavula mhaka yi endleka endzhaku ka so a ku khongela ni swikwembu swin'wanyana mi nga n'wi chavi hosi Xikwembu wo mi ringeta ku vona leswaku mi n'wi rhandza ke. Mi twile? Se Xikwembu xa yi testa mbilu ya n'wina ku yi machuwarile ka rirhandzu na. It's a test, it's a trial of your life.
So some of the trials ku ringetiwa kun'wana loko hi hlanganaka na kona i ku va ku humelela ni vanhu lava nga na tinyiko ta ximoya va ri vafundhisi kambe va ri vafundhisi va tihele lava nga ta endla swin'wanyana nkarhi wun'wana mi khongelela mi kuma ntirho ma swa khongelela business ra n'wi ri famba kahle a tlhela mi komba rirhandzu hlekelana na n'we a tlaka na n'wena a heta a ku khongela ni xikwembu xin'wanyana i ta vula njhani hikuva a solota rito ra xikwembu xikwembu xo mi testa ku vona ku ma xi rhandza na test leyikulu ya ku komba ku munhu u rhandza xikwembu hi loko munhu a hlangana ni laha rito ra xikwembu ri solotiwaku kona a yimela ntiyiso karhi swi tika nkarhi wun'wana a rejectiwa hi vanhu hinkwavo va cinca rito ra xikwembu va chumela apostasy mi va vona vanhu va ri na power va hanyisa vanhu va khongela swikhongelo swa vona swa hlamuriwa mara a va fambi hi rito ra xikwembu kumbe ku ri vavasati va ri vafundhisi fanekele mi yima na rito ra xikwembu mi nga yimi na munhu ene mi nga languti ku loko a khongela swa endleka loko a khongela vanhu va hanya mi nga languti ku fumile ni mi ku successful swi komba ku na xikwembu loko mo languta sweswo leswi swi ta vula ku ri rito ra xikwembu a mi ri twi la ka Matewu 7 ri nge mi ta va vona hi mihandzu yini hi mihandzu i yini i mintirho actions fruit is an act a vulavula hi maapula le ntangeni wa Eden va nga vulavula hi maapula leyi va vulavula is an act the tree of life yes the tree of knowledge of good and evil i Satana loyi a tirhisaka vutivi bya yena pfuka xikwembu xi n'wi tumbuluxa bya leswo biha leswo lulama ku soholota miehleketo ya munhu leswaku a ta lovisa munhu se loko a endla sweswo leswi loyi a nga sungula ku ofara the knowledge of good and evil i Satana se xikwembu xi ta eka munhu xi fika xi tisa the word is the pure knowledge so the knowledge of good and evil ya Satana is not pure it's deceptive knowledge it's the apostate word i rito leri ri nga ri ra ntiyiso hi ku helela i vutivi lebyi Satana a nyikaka vanhu emisaveni bya swilo swa ku hambanahambana a nyika vanhu tidyondzo a controla tiyunivhesiti a controla swikolo a endla ti-technology a tisa vutivi emisaveni se xikwembu ku va xi kota ku ponisa munhu xi faka xi endla yini na xo xi ta hi vutivi xi nyika munhu vutivi bya njhani vutivi lebyi nga tenga ku endla ku xi endla yini that's why bibele yi ku renew your minds always because vutivi byi nghena hi miehleketo ya munhu hi ku vona ni ku yingisela hi swona munhu u kuma knowledge loko Satana xi tisa milorho na xikwembu xi tisa milorho loko Satana tisa vanhu va ku fa va ta vulavula na n'we xikwembu xi tisa tintluvu in competition ya knowledge of good and evil Satana u tirhisa vutivi bya leswinene ni leswo homboloka ku endla ku confuse miehleketo ya munhu ku endliwa ti-science ku sechiwa ku yiwa swikolweni ku yiwa ti-Bible college ku yiwa ku endleteriwa swilo swo hinkwaswo munhu a za kuma PhD ya theology mara a ha lahlekile a nga spona wa yi kuma PhD ya theology wa ha lahlekile u nga spona kuma doctorate uri dokodela ya professor tlhava professor ya theology u tlhava u fa ya tele munhu u fanekele a tala vutivi bya xikwembu vutivi bya ku huma eka xikwembu vutivi bya xikwembu byi endla yini byi tlakusa ripfumelo ra munhu loko munhu a nga ri ni vutivi bya xikwembu ripfumelo ra yena ra fa vutivi bya swilo swa misava byi dlaya ripfumelo mi swi tivi that's why vanhu va ku tala va ku dyondzeka nguva nga hundzukanga mi kuma ku 90% ya vutivi bya yena i swilo swa misava u za hleketa ku ri xikwembu a nga prova ku a xi exist hi science i vutivi lebyi byi nga na corruption ndzeni ka byona byi designwe hi Satana ku destroya munhu spiritually but the more munhu a va na vutivi bya xikwembu a tiva na power ya xikwembu a tlhela a themba xikwembu
fear yasuka ku ta ripfumelo. Number 1, knowledge comes by hearing by the word of God. Loko munhu a tiva rito ra Xikwembu kumbe a va na nkateko wa ku Xikwembu xi n'wi rhumela muchumeri wa rito loyi a chumelaka the pure word, ripfumelo ri ta tlakuka xo a ya tshemba Xikwembu. The more ripfumelo ri tlakuka, matihlo ya ximoya ya pfuleka, tindlela ta ximoya ta pfuleka, u sungula ni ku vona swihundla etikweni eka swa ximoya. Se u sungula ku vona yini a tala moya wa kwetsima, the spirit of power, love and sound mind. We don't have a spirit of fear, 2 Timothy chapter 1 verse 7, but we have the spirit of power, love and sound mind. Uba na power and atshemba power ya Xikwembu. Loko munhu o za a va na fear, swi ri a nga talangi rito ra Xikwembu. And loko a nga talangi rito ra Xikwembu swi endla yini? Swi endla ku a nga vi na faith. Loko a nga vi na faith u va na yini? U va na ku kanakana. U kanakana power ya Xikwembu. Ku va na fear, ku fana na vana va Israel. Swi ri a va nga pay attention eka rito ra Xikwembu leri muxi a va nyika rona. A ni muxi a ku ri a va nyika rito ra Xikwembu. That's why a va ri na fear. Mananga va fika va va na yini? Fear. Loko va fika va va na fear le mananga leyi, va sungula complain, va sungula ku hlaya va rila rini. N'wana wa Xikwembu a nga chavi yini? Rifu. A hi swona? Bibele yi ri matoya ya tiheleni, na mi swi tivi? Alright, yi ri matoya ya nge ngheni eNew Jerusalem. Yi swi veka tani. Revelation 22. If you're a coward, you're not going to heaven, you're going to hell. Munhu fanga a tshemba Xikwembu a helela hi mbilu ya yena hinkwayo, hi mihleketo ya yena hinkwayo, hi moya wa yena, moya ni mbilu ni swilo swa yena hinkwaswo. A tshemba ku Xikwembu xi ta n'wi nyika solution ya ku hanya hambi vutomi byo tika njhani kumbe njhani. Loko a vona miri wa yena wu hela, hambi loko o tshoveka nenge kumbe a pfaleka matihlo hi mavabyi kumbe tindleve kumbe miri wa yena u nga vi ni matimba, i fanga a tshemba ku Xikwembu xi ta n'wi nyika un'wana miri. A tlhela navela ku ri hi famba rini ya ka tilweni. Haya ku ri ha lava ku hanyanyana la misaveni ya tiphina, a nga na ripfumelo ra Xikwembu, a nga tshembi switshembiso swa Xikwembu leswi va nga ku na rifuwo etilweni. Hosi Yesu Kreste ri ku na rifuwo etilweni a ri heleli. A ti heli ti-resources ta le tilweni, ikhonomi ya le tilweni a yiwi, and a ku hluphekiwi tilweni, a ku hluphekiwi tilweni. Hinkwaswo leswi nga le tilweni Xikwembu xi ta swi nyika n'wina, swa n'wina. Se loko munhu a tshemba Xikwembu u languta enhonga, ma yi vona nhonga ya muxe la nga endla ekoporo ya nyoka, yi nga xifaniso xa hambana. Loko a hlangana ni maxangu u huwelela vito ra Yesu Kreste ku hosi Yesu, ene a nga huweleli hi mbiti, u huwelela karhi a swi tiva ku Xikwembu xi ta ni ponisa. Ku fana na Stefano, loko va n'wi khandla hi maribye, a ku ni vona n'wana wa munhu a tshame evokweni ra xinene ra tatana, va ku wa jamuka u daku hi ngati, bana nhloko ku va fayetela hi maribye va dlaya. Moya wa yena wu huma, a tlhandlukela tilweni a fambe ku nandzika njhani. Van'wana u humesa matihlo, fambe ku nandzika ku boha hi ribye, koho va ribye ri vavi ngopfu, va ba nhloko leyi phakan'we dakwanyana switsongonyana va kamberinyana, titivalanyana va hetisa, swa hlupha. A mi swi lava ku famba ku fana na Stefano. Vo ba kumbe xibamu va duvula, no problem na swona, va ba xifuva lexi kumbe nhloko leyi kahle kahle va ba mombolula. Tla u famba moya wu huma hi xipidi. Ni ku va va nga swi twanga, ma swi vona. A loko va ba nhloko leyi ribye wa titivala, munhu a wa titivala. Loko va ba yi nga ziya ku manharhu, va va ba maribye lamakulu na tshemba, fayetela u fambe kona. Ma vona hosi ya tihosi fambe ku vava ngopfu, ku vambiwa na Petro hi ku vambiwa, ma hi vona. Un'wana a nga fambanyana ku antswanyana na ye i James, a n'wi khoma hi roda mahlweni ka vana, a n'wi khoma ku tana laha mfana, a teka tsema nkolo lowu, a wa xikan'we moya wu huma ya tilweni, fana na n'wele mudlaya tihuku. Fetani mhaka Jesu, James, Yakobo,
Herod a lo ta komba vanhu ku ri ya mi fanekele mi ni chava mara wo hetele ntombi n'wi bapa mabola tshame xiluvelweni a huma swivongo same time Herod se erika mukisa u hleketa ku ntombi leyi nga ba Herod a tshame xiluvelweni a huma swivongo swi ri hi yona ntombi leyi yi nga ba Sathana ku a tshama ka ra bola every season and ku suspecta ku i Michael a nga n'wi makala hi mpamu u suspecta ku mpamu lowa Michael a nga n'wi ba loko a lo ta yiva ntombi wa muxa ku loko a lo ta yiva ntombi wa muxa a lo ta wu corrupta isn't it a lo ta wu corrupta kumbe a wu possessa va vona xipuku xa muxa xi humelela and then va khongela muxa vanhu va nga ha khongeli Xikwembu so i corruption leyi a ringeta ku yi endla diabolos so hi fanele hi swi tiva varhandziwa va Xikwembu number 1 ka swilo hinkwaswo yini rito the word hi swa ka rito a hi lavi mistake varhandziwa va Xikwembu ka rito ku nga vi na mistake munhu a khome doctrine ya Xikwembu yi helela yi va 100% yi nga vi na ku ignora matsalwa ku nga vi na ignorance ya rito this why ni ku hlayeni ka church order ayibona ni ku hlayeni ka yini church order so church order is a part 2 of this message i church order ni a hlaya church order ku hi kota ku twisa ku this is what I have studied and I believe ku ri hi leswi Xikwembu xi nga ni directa swona and minkarhi hinkwayo ni tshama ni ri karhi ni swi searcha ni tshama karhi ni cheka ku a ni humi tintswaleni ta Xikwembu hey a ni le ku humeni ka ntiyiso wa Xikwembu ke swi nga antswa hi hlayisa ni swinawana swo ka swi nga nyawuli leswi loko munhu o swi tlula swi nga ta ka swi nga n'wi yisi etiheleni mara hi mhaka ya ku chava Xikwembu swi nga antswa ni fostela ku vana va Xikwembu lava ni va risaku evangelini ni va fostela ni tshikilela ku ri famba hi swo swinawana sweswo hinkwaswo kwala ritweni ra Xikwembu ri ri tani a ni ku na swinawana swin'wanyana vanhu va nge swi koti ku famba hi swona ni mi nyika example ya xin'wana bibele leri mi nga ti khavisi hi nsuku 1 Timothy chapter 2 verse 9 a hi swona mara vakreste va ku tala va yi tirhisa ku ti khavisa hi yo a hi swona ku vula bibele leri mi nga ti khavisi hi nsuku me ncatile ni va na ring a ni ri na ring ya gold hambi ni se yi chipile nyana se mara hi decide ku a ya honisa tivhesi letiya a ni hi khavisa mucato hi ku ti khavisa ku ha ri ku mi khavisa mucato ku ni catile mi khavisa swona a hi swona a ni nge mi fosteli ni ku loko mi ti khavise hi nsuku loko mukhalabye mi kuma ku va mi nyike ring kumbe nsati va mi nyikete ring ene ngopfungopfu loko mi ri munhu wa xisati a ni fanele mi hansi ka mukhalabye wa n'we hi swona a ni nge ri hluvulani ringi yeleyo ma ni twa ni ri varhandziwa va Xikwembu ni vulela n'wehe mi nga kokwala ntsena ma ni twisanile bibele n'wehe vini mi ta decide ku mi lava hina ni ri mara me ni mi byela leswi nga le bibeleni a hi swona mi nga ringeti ku rizina ringi ya mucato bendele ra mucato va ri mi nga ti khavisi hi nsuku humani ka swona ene a ni vuli ku ri a ni swi tivi ku ri loko mi ti khavisa hi nsuku mi ta ti heleni na mara leswi ni tivaka swona i ku ri munhu a nga teki rito ra Xikwembu serious a tshova nawu wa Xikwembu bibele yi ri u ta ya ti heleni a hi swona ma ni twanile se swi nga endleka mi kuma ku ri un'wani u ri hi nge yi ti heleni u mavonele ya ye mara a swo swi vona swi tsariwile kwala bibeleni ne me ni nge swi debate I'm not ready to debate that ma swi vona ne ni to endla leswi mi lavaka swona hi to vona hi swona mara me a ni ta ku ka n'we varhandziwa va Xikwembu fostelani ku famba hi sweswo leswi a mi vona nga ku swa tika ma ni twisanile doka necklace ni ta ya ti heleni ni vona vakreste va doka ti-necklace ma swi vona ne na va vona me va dlokile va khongela hi ti-tongues va tikomba va ri vakreste Xikwembu xi nga ta avanyisa a hi swi tivi mara
leswi fange hi swi tiva so as bottom line i ku loko no va ni nga fambi hi rito ra Xikwembu ni qualifya ku ya tiheleni bibele ani Xikwembu xi hi rhumele Pawulo ku a ta hi dyondzisa rito ra Xikwembu a xo alright yin'wana yiri kwala ka Timothy wa ku sungula chapter 2 verse 9 yiri mi nga bredi misisi mara ma vona va Kreste va breda misisi a swona va doka ni ti-Brazilian hair va ku a yi tshembi ku Xikwembu xi ta hisa tiheleni wo ka a nga tshembi rito leriya se i problem ku loko munhu a hlaya rito ra Xikwembu ye n'wini a tlha a nga tshembi ma yi vona bibele yi rin'wana sata a nga vi mfundhisi a swona yi rin'wana sata a nga chumayela a nga rhangeli kereke a swona mara va rhangela kereke a swona hi nyika xikombiso hi to yimela xo Xikwembu a ni swi tivi ni nge vuli ni ku a nga vi mfundhisi a ni ya lava ku va mfundhisi mara laha ku me ni rhangelaka koho hi kona ni nga ta tikisa nawu ni wu veka a swona a ni mi nge yi next door mi ya nyika vana va next door enawu wa Xikwembu a swona mi nge yi next door mi vona n'wana wa next door a endla swa ku huma ndleleni mi nga n'wi khoma mi n'wi xupuli mi to byela vatswari va ya swona hambileswi khala xi ri tata masiku lawa swa ha tala n'wana wa next door loko mo n'wi ba mo kuma vatswari va ye va na problem va ku ya yi n'wi beleni ma yi vona so ni nyika swikombiso hi swilo leswi vanhu va swi tekaka swi ri minor me sweswo leswiya swi ti kombaka swi nga ku swi nge yisi munhu tiheleni ni lava ku sweswo leswiya n'wana wa Xikwembu a fostela ku ni loko mo tshuka mi ya tiheleni hi leswi mi swi tivaka ma yi vona mi nga yi tiheleni hi mhaka kumbe ni mi disivile ni mi byela ku mi nga vileli Xikwembu xi nge mi yisi tiheleni ku va mi dloke bendele kumbe necklace magogo leyi va ri na mabendele ya kahle ngopfu ni ku susana a ni va chava ngopfu Xikwembu va ku ni susa leswi mabendele lawa n'wana nga susana hi ku saseka njhani ivi mabendele kumbe ku senga swa ku sasekisa ni ku susana maswa se va ku ni susa susana and then muapostolo Paulo tlhela ku yini a ku hi nga dloki swimbalo swa ku durha ngopfu ma yi vona ku yi njhani so mara a ku nga ri timovha nkarhi wolowo a swona se ku a nga ri timovha se mi ni minchumu mi nga xaveni timovha ta ku durha ngopfu ma swi vona swimbalo swa ku durha ngopfu a swi kona swa timovha ta ku durha ngopfu mara loko mi ri n'wana wa Xikwembu mi ta swi tiva ku mi nge xavi mi fambafamba hi ti-Ferrari ti-Lamborghini ti-Maserati mi ti nyikela ka pleasure of this life no xava normal car mi va modest ka movha that's why ni madlokelo yi ri hi va modest mi nga dloki ku fana ni vanhu le misaveni mi ba ni khati yin'wana mi pendapendeni misisi mi endleli swin'wanyana na ngera ni misisi ya n'we kahle swi tikomba ku munhu wun'wana wa Xikwembu ma swi vona so i part ya church order what do we believe hi famba njhani how do we keep ourselves holy hi believe yini ku leswi i mahanyelo lamanene i guideline leyi ni mi nyikaka yona leyi nga guideline leyi ni nga ta nyika account rin'wana ra masiku mahlweni ka Xikwembu loko Xikwembu xi kona ku rhume emisaveni ku ya chumayela u va guide njhani before ni hlamula ku ni hanye njhani me ni ta ku ni va guide so ni tsale na church order document hi leyi a ni va tsundzuxa hi yona from time to time ma yi vona and then Xikwembu xi ta ni avanyisa on that basis ku ri na amukeriwa kumbe na hlongoriwa na mina kokwaleyo loko ve ni dyondzise mavunwa va ku hayi you are disqualified i famba na ka Sathana loko ku ve ni dyondzise ntiyiso hoyi va ku you are qualified nghena i tsaka eku tsakeni laha ka yena so before ni ya mahlweni before hi ya ka part 2 ya ku hlaya a church order leswi a ni sungule ku mi byela ma vona loko u karhi u famba laha eriendzweni ra vutomi u hlangana ku tikeriwa nkarhi wun'wana u fa u ti vutisa ku njhani mukreste hikunene njhani tixisi ma swi vona ni phela ku na ku ri u ri mfundhisi u hleketa ku na ndra wa Xikwembu kasi va ku disivile va ku hemberile na we u hembela van'wanyana u xisiwile i hlonga ra ku hemberiwa hi swona then loko va ni disivile hi ndlela yeleyo mi kuma ku ri ni disivha van'wana na mehe ni xisa van'wana na mehe ma swi vona ni se loko ni xisa van'wana na mehe ni tikuma ni tirhela Sathana ni nga swi tivi so swi koho sweswo leswo
ku na lava va nga va loyi straight va tivaka lexi va xi endlaka, ku na van'wana va xi tivi lexi va xi endlaka. Ku fana na lava nga vamba Yesu a va nga xi tivi lexi va xi endla, that's why a va khongelerile a ku tatana va rivalela a va xi tivi lexi va xi endlaka. So we are not always sure hi munhu loko a endla swilo swa ku biha ku wa xi tiva lexi a xi endlaku ke. That's why Xikwembu xi hi dyondzisa ku hi fanekele hi khongelela vala lava hi va katekisa nga va rhukana. Dyondzo letiya ta ku famba va rhukana valoyi, rhukana vanhu lava ku zondzaka i tidyondzo ta madimoni. Mukreste a nga rhukani vanhu lava onhelaka swa ku biha. Wa va khongelela u ku Xikwembu ni kombela va pfula matihlo, va nyike tintswalo ta ku va kota ku vona ku swilo swi va ni endlaku so swi wrong. Timali leti va ni robaku to swi wrong ku va ni kuruka timali. Na kombela Xikwembu ku va vuyisa, na kombela Xikwembu va endle va vuyisa va twele vusiwana i va komba rivoningo va nga ri xinyameni. I nga va rhukani, ni nga va intimidate. Ma yi vona i ku ni ta ku ba me, ni ta ku ba hi bomo, ni ta ku duvula hi xibamu, mi nga yini ta. Ma va byela mi ku Yesu i hosi, endlani kahle hi maendlelo ya Xikwembu, mi nga xanisi vana va Xikwembu. Hi kombela ku mi nga hi xanisi hi nga vana va Xikwembu, mi nga hi hluphekisi la misaveni. Hakelani timali leti mi hi kolotaka tolo, va mi kolota timali. Ku na vanhu lava nga ta teka advantage ya n'wana wa Xikwembu va endla swin'wana vo mi ringa va rhumiwe hi Sathana. Van'wana a va swi tivi ku i Sathana a nga va rhuma, vo va vanhu va makolo va ku robaroba vanhu. Van'wanyana va swi tiva i valoyi va positioniwe hi Sathana. Se munhu un'wana na un'wana evuton'wini bya yena ku na vanhu lava nga vekiwa hi Sathana ku va tintsumi ta munyama ta ku n'wi tseketlela. Vanhu lava Sathana u sungula a cheka ka family ya n'wina, immediate family, ku na munhu loyi a nga n'wi tirhisaka ke a nga hundzukangiki kahle, kumbe munhu wa stubborn. A stubborn spirit, that demon ri fana na witchcraft. Loko ko va na munhu wa stubborn ta mi xanisa ngopfu, ta mi dlaya ni xikhongelo, tshama mi nyika stress, a tshama karhi a endla swilo. Kumbe munhu wa mavunwa, munhu wa ku yiva, munhu wa nsele. Ene Sathana u ta ringeta ku initiate vanhu in your family ka vuloyi ku endlela ku ri a kota ku va tirhisa as the agent against you. A lwa na n'wina. Sathana wa swi kota ku pulana vutomi bya n'wina from birth. Ni mi byele siku rin'wana ku na vanhu lava va follow vutomi bya n'wina from when you were born. Even today they still follow you. Be careful. Van'wana swi nga endleka mi va tivi, va follow anything you're doing. Mina va tiva ku va koho vanhu ni va tiva ku mani na mani i ti-top yini pa ni vulavula xihundleni na nsati wa mina ku u va careful munhu loyi na loyi. Lava i ti-agent ta Sathana lava nga vekiwa ku va fanele va hi terrorizer, va fanele a checka anything about your life. Mi ta hetela mi twa timhaka loko va tshamile va vulavula hi swa ku ku na vanhu lava mi chavaku to an extent ya ku va za va mi follow vuton'wini bya n'wina, va checka everything. Ni va tirhisa ni vanhu lava tiva ku ri va close na n'wina, va vutisela ngopfu hi n'wina, va vutisela nga ku vo vutisa swa ku xeweta kumbe swa rirhandzu. Va kwini, va hanya kahle, swi famba njhani mari ku ri va ta ku moha va boxa timhaka ku va le ku hluphekile, yini. Then timbilu ta vo ta traka loko va twa ku ri hayi mari ku hluphekeni. Maswona va hetile yini, va hetile xikolo, va kumile ntirho, va ha tirha loko twa ku se swa ntirho swi herile, mi hleketa ku vo xeweta mahala. No, vo investigate. I undercover agent ya Sathana. And then vanhu lavaya i vanhu lava nga na timbilu, ku na vanhu lava nga mi khoma hi timbilu, van'wani va mi navela leswaku biha ni vuloyi bya straight a va byi tivi. Mari wa vanhu lava nga mi zonda va nga mi khoma hi timbilu, van'wani i vuloyi khoma munhu hi mbilu leyi. Ku na vanhu lava mi khesaka, va dyondzisiwe tidyondzo ta gospel ya Sathana ya mavunwa ya ku khesa vanhu, va vulavula swilo swa ku biha hi vutomi bya n'wina emilon'wini ya vona. Se va endla ku vutomi bya n'wina byi tshama karhi mi attackiwa hi madimoni. So loko mi dropa xikhongelo, momentum ya n'wina ya xikhongelo, so hi swa na power vuton'wini bya n'wina. Munhu loyi a ni ku loyi a nga loyi, mara to vulavula swilo swa ku biha ku loyi a nge pfuka humelerile, loyi a nge wu kumi ntirho, loyi a nge pfuka hole mavabyini. So leswi swi ta mi endlekela because vanhu lava va endla yini, va le ku practiceni ka witchcraft. Vanhu lava matwa ku va vitiwa yini, munhu wo ka a nga rivaleli, ni munhu wa ku va self-centered, wa ri narcissist, wa ku lava ku va yehe a nga ta dya kahle va henhla ka vanhu hinkwavo, a tshama a lava ku ta va hi ndlela heyeleyo, a narcissist. Va ri hambiloko a nga koti ku loya ka ku haya u vitiwa blind witch. It's a witch but it's a blind witch.
wa lawyer mara vuloyi lebyi a nga byi voni ma swi vona that's why is a blind witch so kuna the blind witch and the blind wizards van'wani ku va vanhu lava mi jelezelaka ntsena ku va vanhu lava mi tivaka maxaka mi nghena na vo xikolo i ti-blind witch and ti-blind wizards loko va ku mi khumbu va vulavula swilo swa ku biha hi n'wena va tlhela va hleka va vulavula tikhese mindlukwana a va swi tivi ni van'wani ku loko va vulavula swilo leswiya kahlekahle hi vo va mi endlaku mi hlangana ni ku tikeriwa loko ya evuton'wini aiva then ku na ti-witch leti nga ri ki blind se manje va va ti-witch straight na vo va mi followa mina ti-followers ma swi vona leswa social media sweswi endleka ku na ti-followers to a ti mi follow hi social media mara ku na vanhu van'wani va endla ni ti-accounts ta ti-social media ta ku mi nga swi voni ku hi ye a fika ro ta endla friend nyana na n'we a mi followa kasi vo investigator a nga lavi ku mi n'wi vona ku u le ku checkeni everything loko nghena ka profile ya n'we u cheka swilo swa ku tala about your life that's why lomu fika mi nghena ka Facebook profile ya mehe yi ta za yi mi karharisa mi nga swi kuma ni hoxe plate ya vuswa kumbe nsati wa mehe mi cheletile vana va mehe I know na strategy na swa ku why ni endla swesweleswo because ni yi createle ku chumela vhangeli ntsena ni yi create ku advertise nsati wa mina kumbe vana va mina hina social media policy ndlwini ya vana ya vadyondzisa vana lava na nsati ku do this se ha munhu o fika a nghena ka a ku vulo ya cheka Facebook ya nsati wa mina na cheka na nsati wa mina hi cheka hala hi cheka siku rin'wanyana loko va pfule Facebook va kolo ta vona swin'we kuza ni pfula Facebook ku tiva ku Facebook yi tirhisiwa hi Sathana ku destroy mimoya ya vanhu loko ni yi pfulela ku me ni lwa na swesweleswo a ku hamba ku nghena ti-prostitute ti nghena tilo ta nghena loko prostitute yo za yi ba ti-invitation laha a ni yi vona ni byela ni hi molokoti ma ku languta xikandza ntsena molokoti ma ku this is a prostitute pfula profile va swi vona ni ku ini kuma ku i prostitute ni ku ni endla yini ni ku yima ni onha business ra Sathana a ni teka ti-message ta ku tala ni kopa ni paste kwala ka prostitute heli a ni wa swi kota ku kopala ni ku hundzukani mi ta lova n'weti prostitute ni tsaleta ti-message tin'wana ta mi hulahula no a ni wa ni invite ku lota va friend ka Facebook ni ku no problem ni ta swi endla awara hinkwayo ta kuma ni hoxe swin'wana swa mateki wa ti-message ku va rhaba swi ta ni tekela nkarhi wa ku leha se loko vanhu lava va fambaka va ti-custom ta ye va nge va n'wi landza leyi prostitute loko va fika va kuma le loko va ku va hlamula va vula swin'wana tlhani va hlamuletela kwala va kumetela ku chumayeriwa ti-message la ni ku ni ta hlasela va ni tivi kahle me ni hlasela ni za a ni tivi ndzi ni ku kuma prostitute yi ni invite nakambe a va ha zanga va nambe va ni tiva va ni nombora ku ri loyi ta hi endlela xitori a va ha ni endleli sweswo so a ku ri madevil worshipa a vo ni targeta va nga swi tivi ku va targete munhu wa wrong dangerous ngopfu ni va onhele ngopfu business ra vona onhetela ni hoxetela tivhesi ni ku mi ta tshwa hi ndzilo ti hele ti koho va ri karhi va hundzuka vanhu lava van'wana va ku yawu right vavanuna mi kuma a ti a humesenyana mavele va ku heyi u sasekile ni ku haku u sasekile ni n'wi landa a ni n'wi tivi ni ku n'wi tiva no fika ni reply ni ku u sasekile u ta fa u ya ti heleni hundzuka you're going to hell Jesus is real, heaven is real, hell is real. Chumela kwala ka ti-profile ka ti-prostitute because ni tiva ku mina ni tiva ku ni na nkana ni munhu wa ku kala nkana a nge swi koti ngopfu leswi u ta ku kha swi n'wi chavisa ni swi nge ni chavisi Sathana me ni lava ku ta endla ku Sathana a nga tirhi kahle ntirho wa yena ni bukutele ngopfu ku za ku ta ti-gay more than 20,000 wa ti-gay ta ni rhuketela va ni report le ka Human Rights Commission hleketa ku ni ta chava ni ku a mi ni tivi kahle me loko lo ta kota me wo dlaya kwalani mi ta ni kota nako mi nge ni koti ni ku ni dlaya hi ku ni nge fi loko mo duvula bullet yi to bamba moyeni mi hlamala ku no dloka bullet proof kwala mirini yo bamba yowa kwala siku leri ni nga ta ku ma ni dlayeka ni hi fa loko xikwembu xi pfumerile mina I've always believed ku n'wana wa xikwembu u more dangerous ku tlula noyi wo fa ku chava noyi u dangerous a mi swa ku va loyi va ku tala va ha fa hi ku ringa vana va xikwembu loko noyi o landza n'wana wa xikwembu wa ntiyiso ku wa ku ringa wo pfuka a file va fa va loyi me ni tiva vanhu lava nga fa hi ku vulavula ntsena hi mina ku vulavula mhaka ku huma ndleleni ni tlha ni sensa rifu in the spirit ni ku exi swi nga endleka a fa se manje loko a fa hi mina hayi wun'we va ku tala n'wana ni n'wi fonela ni n'wi hlamusela masiku ya n'we ya ku hanya ya ta hela se manje a fa hi ku na ku vulavula hi mina ntsena nga zanga tani ndzi nga vi loyi se na swi twa swa ku loko munhu o za a fika a vulavula mhaka ya ku biha hi mehe ya something
kusweni ku buba izilo ta buba izobuba na stiva loko oka that's why minkarhi ya ku tani fostera ku lowu no stiva ni n'wi khongelela munhu un'wana n'wi tivaka a nga endla swin'wana swa ku biha ni bya ni twa ku vava ngopfu mbilwini ya mina ku na kun'wana hetela ni miyela ni ku xikwembu nyike matimba ni twa ni ringeka nga ku ni n'wi ndzodha a ni munhu ni fane ni ringeka nga ku ni n'wi khesa no tora xikwembu a ri pfumeli ni tshame ni khesa un'wana a fa ni vhiki nga ku a ri helaka a na ha ri ntsongo a vulavule mhaka yin'wana ni rhuketela munhu nkulukumba a ni n'wi rhukana ni ku na n'wi rhukana na n'wi rhukana a fa ni vhiki nga ku a ri helanga a fa se a ni nga za ni twisisa kahle timhaka ta xikwembu a na ha ri ntsongo mara ni rhandza xikwembu swinene so anointing leyi ni yi misuse phela na sathana wo va na ntoto ku fana na mina n'wena u teka anointing leya power leyi a nga nyikiwa hi xikwembu a yi tirhisaka ona na n'we mi nga yi tirhisaka ona loko xikwembu xi za xi mi nyika power xi mi anointa mi hundzuka phela na anointing la ka mina anointing the same anointing yi nga horisa vanhu va ku femi mahlo timbheveve ti vulavula ni swilema swi ololoka ni nga yi tirhisa ku endla munhu a hundzuka xilema ni nga n'wi rhukana munhu a hundzuka xilema nenge wu nga ha fambi tihlo ri pfaleka same anointing mara loko ni sungula ku yi tirhisa hi ndlela yeleyo ni ya tiheleni loko ni fa ni nga ti proud ni ku ya ni khongela munhu a hanya ni heta ni khongela munhu ku a fa ni hanyisa ntlhanu dlaya se ni sosara ni noyinisa se sweswo ku endla valoyi a swona valoyi phela tisosara i tingangala tlhela mi swi tivi va va na ni mimirhi ya ku hanyisa va kurisa ni mabusiness va pfuna vanhu ku kuma mintirho va pfuna vanhu ku kuma vukata mi swi tivi va nyika vanhu ni mimirhi ya ku khoma vavanuna ku va nga baleki va nga va trick ni va ku loya vavasati mimirhi ya ti-custom va ku pfuna u humelela valoyi va va lavaya va tlhela va va tin'anga va tlhela va vuya nakambe va hundzuka va dlayi va tlhela va phahlela va dlayetela vanhu loko wo ya fika ku na munhu wa nhlupha va ku hayi tana endla swona so wa fa mkhegula wan'wana va loko o za a fasta mkhegula yaloye va ri wa ri sosara ya strong a za a fasta 3 days ha loko a huma u ta ku pfuxa u sleep walker u tlele u ta huma u famba u ya n'wi rimela masin'wini u tlha u vuya u ta tlela u pfula rivanti u khilula famba u khoma xikomu u ya n'wi rimela u rima vusiku hinkwabyo a ku fastela a ku rhumela u va xidudwana mara u nga fangi u hanya kha u vuya ndlwini ya wena u ta tlela you'll sleep walk swi tirhisana na tisayense phela karhi va tsala ni tibuku va heta va swi tlhetetela mavito va ku ti-sleep walk ti-condition mihleketo yiniyini hayi mademoni hinkwaswo ni mavabyi lava swi tlhetela mavito ya tisayense mavito man'wana ya sasekile va HIV i mavito ya tisayense va TB va cancer yinini va coronavirus ma swi nyanga mavito ya ku saseka njhani i mavito ya mademoni sweswiya va swi tlhetela mavito swi tisiwa hi ma-developship va ri karhi va controla the nomenclature ya swilo leswi ma va mathele ya mavito se hi fanele hi swi tiva ku leswi hi endla ku ri hi va ka good position na xikwembu number 1 hi ku endla ku rhandza ka xikwembu ku rhandza ka xikwembu i nawu wa xikwembu within the context ya New Testament amen